clear tu te chibayule tuntum kan video chuan Mizoram Sarkar Finance Department via Assistant Audit and Account Officer AAAO Assistant Account Officer Works le Assistant Account Officer Treasury Hnaruak le Excise and Narcotics Department via Sub Inspector SI Hnaruak te bi chianna kan nei le donani tun hai chawa hian Mizoram Sarkar via Hnaruak tam khop maya inbuatsaihna thatak nena exam kan machunani chuan tlinna chance athle ani ka website Kamliana dotina hian Mizoram chung le pon hrang exam na inbuatsaihna tur study materials question hlui le solve important question ang chi te PDF a chiar thele download thein kada a ilot lo ve thindon nia website link chu hemi video description a hian kada e Mizoram Sarkar Finance Department le Excise Narcotics Department vai Hnaruak te hi Mizoram Subordinate Service Selection Board MSSSB chuan nalak exam abuatsai dona ahmasain Finance Department vai Hnaruak awmte han en home masaila Assistant Audit and Account Officer AAAO post somle panga aruaka post pakhat hi rualban lo PWD tan reserve ani Assistant Account Officer worksa post somnile pathum aruaka post pakhat hi PWD tan reserve ani a post pakhat hi ex serviceman tan reserve ani Assistant Account Officer Treasury B ka khan post panga aruaka tichuanin Finance Department via post work zongsong za thi somli le pathum ani lo chungchang han en leila Assistant Audit and Account Officer AAAO Assistant Account Officer works le Assistant Account Officer Treasury te khanin pay level 7 singthum sangkwa le za tanga singria sangruk le zaria tinkar an hlodona thiam na ngai te chu graduate to photan khana dil theidona computer certificate CCC CCA DCA neita na dil theidona ni Mizoram Middle School standard chin tal kha thiam angai tel bokani kumbi thlia chungchang kumsom pariata tanga somthum le pasari inkar ta na dil theidona STSC keni tribal tan chuan kumnga upper age relaxation oma kumsomli le pahni thleng tan dil thei ani donani selection process na lak dan tur hanen leila written exam le personal interview mga lak tur ani dona written exam common examination for AAAO le AOT nia common examination ani na chantak chu kan soitak na hrang pathum AAAO AO works le AO treasury te kha ashan thawa exam lovin voi khata arwalin exam syllabus inang vek nein kan exam dona ma se exam form kan fill up a khanin khang na pathum te kha ain dot dan preference number 1 2 le 3 te da ani dona kan du ber kha number 1 na kan da anga adota number 2 number 3 ti in kan select dona ni exam result chu huna written exam le personal interview mark musang rank in dotin post min thlantir dona kan preference number 1 kha top 10 big tan chuanin kan humai dona tling ro rawa khanin rank top lam ho tan chuanin preference number 1 kha han changlo to mai theni chuti ni chuanin number 2 emo number 3 emo kha thlan nge angai dona ni omzia bera chuanin kan choice number 1 changtur chuan inzia tlin mai ba ka khanin atop lama khan kan om angai ani chu written exam syllabus khan enta ila kan soita kan khanin common syllabus for AAAO AO works le AO treasury te kha ani dona general english 100 marks general knowledge 100 marks arithmetic maths kanti class 10 level chin mark za ani dona ti chuanin written mark kha mark zathum ani dona ni personal interview 50 marks omle dona MSSSB recruitment rules angin personal interview tur hian written exam a ti tha mi somli pathum into 2 chu somriat le paruk mi somriat paruk takha select an ni donani post som le achung lama chuan alet ni zel puntir turania ti chuanin mi somriat le paruk kha ko an ni donani deal dan tura hian MSSSB online portal mssb.online.mizoram.gov.in atangin online in form hi fill up thai ni dona form fill up na website link chu hemi video description a hian kada a kan lo check out don nia form fill up dan tu chu atul dana zerin video le kan ron up don nia form hi October ninga atangin November ni som thleng fill up thai ani don ani deal na fee hi online form kan fill up rual khan pek tel turania STSC tan chuanin chengzale somnga general tan zani PWD tan chuanin choi omve lawani ex serviceman kwata adil tu te chuan
online atanga apply nuwa khanin director sainik atangin hriat puina la in MSSSB officer hriat puina le kha thelu turania kan thelu lo ni chuanin ex serviceman kwata kha kan claim theidon lovani exam center chungchanga hianin deal tu tamle claim dana zerin aizola chau emo aizole lungleya te exam center omdonani form kan fill up role khan exam center kan duna kha select mai turani pahnina chuanin Excise and Narcotics Department waya Hnaruak te en leila Sub Inspector of Excise and Narcotics SI post pasari aruaka lohi pay level 7 tho singthum sang kwale za tanga singria sang ruklai zaria tinkar ani donani thiam na ngai te graduate pass to photana dil thei dona computer thiam na certificate CCC CCAMO DCMO aing ber pakhat kha nei ngai donani Mizoram Middle School Standard Chintal thiam angai tel bokani kumbi thlia chungchanga hianin kumsom pariata tanga somthumin kartan adil theidona STSC tan age relaxation kha aom hran lova chuwang chuanin general kan ni emo OBC kan ni emo ST kan ni emo kumsom pariata tanga somthumin kartan khan dil thei ani donani selection process nalak dan tura hianin physical test written exam le personal interview omdona ama saberin physical test khane ani dona physical test a hianin physical measurement test height bi ka hianin mipa 156 cm feet 5.1 vel ani dona mechia 150 cm chu 4.92 feet vel ani dona ni chest omlen zonga khanin mipa normal 77 cm mechia 72 cm expand omti lena khanin mipa 82 cm mechia 74 cm ti thei angai donani race in tlansiak running a hianin 100 meter mipa 15 second mechia chuanin 30 second angai donani mipa bi ka 800 meter 3 minutes chunga tlanthlen turani dona mechia chuanin 400 meter 3 minutes chunga tlanthlen turani donani high jump 108 cm chu 3.54 feet vel ani dona mechia chuanin 80 cm 2.62 feet vel ani donani long jump a hian 306 cm chu feet som vel ani dona mipa bi ka mechia chuanin 244 cm feet riat vel zuan thei angai donani written exam han en le taila paper 1 le paper 2 omdona paper 1 hian marks ni pudona GK marks a general english 50 marks english comprehension 50 marks te ani donani paper 2 a hianin hei po hi 200 marks thoni dona basic computer knowledge 100 marks simple arithmetic 60 marks general intelligence and reasoning 40 marks te ani donani chuan personal interview hian 50 marks pudonani MSSSB RR recruitment rules angin personal interview tur hian written exam ti thami somle pasari select ani dona post vacancy pasari ni wangin rules angin post pasaria chuanin mi somle pasari top 17 kha select ani donani deal dan tur MSSSB online portal msssbonline.mizoram.gov.in atangin online in form hi fill up turani dona form fill up na website link chu hemi video description a hian kada kanlo check out donia form fill up dan chu atul dana zerin kanun uple donia form hi october ninga tanga november ni som thleng deal thei ani donani deal na fee hi online in form kan fill up rual khan pek turani a STSC tan chuanin za somnga general tan chuan za ni anianga PWD tan chuan choi omlawani kan soita kan khani Mizoram chung le pon exam inbuatsaihna tur materials le question hlui solve kan moni chuanin ka website kamliana.in kha kan lo entry donia mutui mangtha vekule